Mwancho muligerelia bono na gukwaniri andonsia soberete asiri tukeliga Aramisi ekrontogento gusangamuna ya subwagale kunyara kuligerelia narali abereka okolekana kurwase mambia yalengentambe kachinse chigabono aboigombo genrete okyamuka buyekero bono chire chinse nya somuro buli sirito buna botambe stariki 15 isatu mu kinyo gatano na gatatu mwaka bwikiri bubere na merongo bere nebere munchu muligerere bonaiga nigo tokumulekera lya genrete okolekana se chinse ase chinsi nyo chionse chirongorwa gusi ime na isukirto kumuyumonchu muligerere nagakoretera goika wanka aliagendrete gokorekana anebuna Ndizi TV nigo tarasengenchi yokonyara kwa nikimonchu muligerere chinse chiga asumuru buli street no tokonyara kumulikira subwagale na sobuime alia agendrete gokolekana nyirabono abaliki baito bonse nigo bari chinsemo bagendrete kubwati anene okuyuguro gwechiskuru ensemo yobosombi na kere sekta ya matatu nabo gwechiskuru go sabana baikiraneyo sabana na kirito kuliko chikumoncho muligere nyirabono umuwaziri olia abwechisemi Professor George Magoa andake konyorotebiro ogotene gwechiskuru ikalito kule Jumatatu yukegocha abayibole bande konyoro byaligani gwechiskuru abana bagendrete konde gona baliki baito mbati gotumainara lya yagendrete Anna sensemelia yechisemi ekereto kuligerelia ogotorano gwe kalenda bunamago abereka gusikalitu kugochya serindo moncho muligere bona yuzo chikumulekera ekereto chikomera nabalike baito abo bale chinsemo bachikote buna andake achiskuru abana basoire na kyo bosombi bole ayamonanda mange ntochikuligerelia asobo imelitu ko lya ramisi moncho muligerelia elieteria nenchinkoro kwa Vincent Onyancha ningo kwalika nsangamo naye naboigonye nabokondi kerese mwezi goterase namberega bwescreen ontebi andakaye kwa robe iri koiru mwane skuru asase ensemole abayiboli be robe iri koira abane skuru nabokondikira goetera ase namba herega bwescreen moncho muligerelia onyari gontomera SMS yao alotero gusangamo nahinyare komanya andake chiskuru ensemole chiskuru cheigoiru ensemole abayiboli berobiri ensemole aboroki wana kiberobiri onyakoro moroki wena gonte andake skuru eliogo somia ayena ki wachire skuru kwerobiri konde skuru naki abana mgoba chakire gose skuru aliboncharo gusangamo nayo moncho muligerelia chinse chigabono chia abono mabigonto skana mangin kwaliganeti asiri tukoliale ro moncho muligerelia ayitogo chikuligerelia asowime na sobwagale boigonyero bonekero gokyobura ibwense kero bono togo chikokolense mo ya siasa unatogendrete kumnyego moncho muligerelia ntochikuma ina liagende tokolekana nyira abantu akuru chinsem bagendrete kuruberengere byabo tokero tokoligere buna kuransense mo ya umabe abamenye kuru ase county ya umabe ni gobate bire bona ase ikere ni goba isanigete ne kyombekero kyobo chori ne chimbe IBC ngabayigo bono ni gobare babere bakubolia abagent ba Raida Amoro Dinga anene nabuba bwatama mocho mbali go chiwanchira nande koira na sebituo agochugwaka chikura asentunde ya kabira yonse mwancho muligerelia ntochiko kumanya senchira yowe mekolende ime ye county ya Nyamira asogo chakana koigoreli sase mambi yabono buna bwa kyamukire byega igotokomera no mulikete jobu maangi kurwase county ya Nyamira na kyamanye kora nseme jibagendrete kubura igoro yekombekeli kyobo choli ne chimbe IBC anasekero gokyobora ibwense yamase yamobuno mwancho muligerelia tigatumira no mulikito kurwase county ya Nyamira umulikito bene jobu maangi andake onye kongigwete manyango na kyabamenye kurwase county ya Nyamira bakubore mambi yabono anene asensemelia yoburai nabo igase kyombekali kyobo chori ne chimibe IEBC Mbiemono kurwase studio nigotonyora kurwase omochi Onyamira asetora chigosanga na amenyi bense meye babe bagototebia ngana kibaroche asokorera kwabo kiombegetenenerete obocholi ne chimbebe bakorete obocholi nyoranga omuteneneri ebwe moroberio bose omurengo wazimio Raila Odinga na abete gagokana amachibu abete gagosokigwa ane kiombekia IEBC asense mende William Ruto abete gakoegwa
a certificate eliyo korokinga nabwete ekirogo kyoboteneneri bwense buna the president elect oni chiko sangana amenye bense meye bantotebya mayoni abo ngabarobu mbabwate okwegenda na IEBC nande okorokwa bonkoroki buna IEBC yabete okora omorobelio omogima one turachiko chaka no mugakoyo mukuru asensemeye abatotebinga okorokwa enkoroki igoro ya enchira IEBC yakorete obochori bwo mwakoyo tuteba samarit karibu sana Ndizi TV njonko bwatera ngakioroche asokorokwa IEBC yakorete obochori boligele kamera IEBC goya korete gasi ndonge asamarieta ngoro kukefa maina Filomena kanya iricha Nyamira gaiga oburai go bwachora tuburunge ondete yubiru yekora yarenga ko banu boibi nango kureji jarenga ko bamyamiri go chigoro omogambi ochoriru tiganga turae ensede tuenzi gento totakete no morembe tutakete gento kende gento tete kyoka no morembe bija mona sinya sae asante sana ono tiko sanga no menyo ndeko rwa sense meye na ratuzebya maleta nkiakorokwa naenda korokwa yenkoroki igoro yenchira IEBC yakorete obocholi bototebya samaleta nkiakorokwa naende ngakioroche IEBC yakorete obocholi IEBC jatemeta samaleta kwa sanga kupita morwabe korwaro nga mumbu Nyamira county mwa ward egasi yakorete ningia sana lakini bona sabanda bane bachite bakanda bichukombe tukuma itingi kyagarete naende mwenje muntu wa baba ninkumetie mano abantu kanyete ko rugorari na baba totebetie tokanyete ko rwa subnukot ekoti totebi ngaitoko chikochia lakini ngentoko sabekenene no marembe bantu baitana bana bane skuru buya egere mabacha kumanyangi bagokara egera bagoitana yabe to 7 into birinto tatikara ana ararembuya mono korbuke sumu njera ba iraniri buya batagararete nangusia totagarate buya togendere igo ekiagara mangana yo goitana no negentekebe ainde above all mata kome akole gashingia bono tugeta maisa yonsi no turigire ngiye chukaba bono buya mono mbia mono ando manyonde ko rwa sensemeye oyo raga niko kwana igorengane karibu sana tena gaiga asamleta nkiko ko naende akora kwa nkoroki asamleta nkoro Bernard Machuki Nyamanga korwa sesemu ya Kiabira kumwaga wote ncheno momenyo Nyamira bono engote abasinge nchobo cholibo tua chorete biya igo bono ngendo keroro tugwena tukoba abantu tuigwana ino omorembe totagete karibu tateba marieta nga kiokorokwa naende amoni au nga kioroche IEBC nyakora tegende kebuya jasa marieta ngoro kuropat kegoro ndo momenyi oborabu ndo morabu ndo momenyi oborabu tegento ndabate abantu baminto teno monto papa nonyagia chiete teno monto papa lakini egento ngote abantu baminto ekero karoki ya chire gento kya utorakore egento togosaba no morembe abantu tonyore ni chikasi togokora bamura torabachu akari iga muchengo nwandu utasaigwete president yaito yachoretu ya gatano etokore gasi engia abamura tonyore emiremo togokora tonyore chigasi tonyore ibarua gekora isiko tore tochandegete ige gento ndatie president yaito kore emiremo emia no mogaka papa bona eganya tuanchire kikiatangase tu lakini tutaite no morembe tutaiti bantu baruane tutaiti bantu baiterani manyinga gekogera omorembe tutagete noro ndabatigere korwe kanyureke kiaga ayuna ramoni aba menyibe county Nyamira bagenda tekorwa wono ntiko sanga no mogako ndendo chengana nera tibye ebirengere byanga kyaro chobo choli bakoretu ebya nango kwana iga jetuo 7 na aera twe myoro korwari kerichu baka goikera oyo begetu tigatora ndoje kwa myoro nande kabira karibu sana mongina tutema lieta nkiokoro kwa naende ebirengere byanga kyaro chobo choli bakoretu ntam asama lieta ngoro kusara kemto omamenyo Nyamira nongo korere biashara byane byokoni chinjugu ne asorande lakini nje no muntu paparo nonye bone kiroge kigiatiete etogosaba omorembe toigwane tobwaterane Kenya yoitegende mutu ne president yetu yachorete bono William Ruto nje gendo ngosaba akianzire CPC ekonyora yanchandire
kuna ku yani oinoro morembe ndatware CBC yangeire obwoba sana mbwate stress chinyinge kwera chibesto wakana CBC gaki ntuna abaibori ntori korara igotonda gatenga kichanuari ekoba igato sireri CBC nabo tokogoka mbiyamon ebine birengera lyomongi nabono ninchi kwarigani abasana barabutu igunga ebirengera byabombi karibu sana asamale tanki okoro kusiga asamale tango kuchamisa nyuke boko mukacho Nyamira asema ya makairo ntoge nturatebune bichana muraya chorirwe tigatokoregas according na matoke ya performance nigarenga yo yasioku na yo mane mozra yito William Ruto tigatokoregas ai bichana turantu bamurobeje bibi atoma baga astonyo tonyora sto koregas isi kula anasema saa mwisho hata tukiongeza asitaleta ile hesabu anasema yenyewe hata akisema hata hawakuhesabu ndio hawakuhesabu lakini asitosi kura yenye emechukua rais ilikuwa mzuri na tuliangalia TV tukaongeza tukapiga hesabu ilikuwa hivyo lakini mahali hapa wanasema ati hawakuona vizuri koti itaamua na koti wataenda na hizo kura zitahesabiwa itakuwa hivyo hakuna tofauti itakuwa rais tuko naye saa hii ni William Samoei Ruto mbuyamano ase rais Ruto anyorire obogambi ekiagera intuga Nyamira gosense yonsi nabo kero chikura chiare gwakwa nabo twakumetie lakini Nyasaye oyo romuya otochoreire omorai oyo atochoreire nabakogenderera kugamba ekiagera bono chikura buna chiagetwe nabo twarora amatoke ase chitibire ende buna amasakara akobaru naende akairorwa mweri oya tukanyora William Ruto irire chikura gaki gotogosaba omogambi buna kwaire tobogambi twaumire n'abana baito ekiagera abana isiko bare omwana ole form 4 isikaro omwana ole itio gochikaransa toigorere chisukuru abana baito gaki basome bakora amatemu naende bacha ko babarai bamambia mbuya mono asoborai Nyasaye atochorera ntwarora mechandende tokonyegete bono igatwa beiro bosibore togendere ko menya Kenya yeito nayo endere gotogambera omanye bisaku byonsi otogambera omanye bisaku byonsi kerense nabona bwatangana iga marieta nangine siburu ebyo nabyo ebirengereri byamenyi bense moya Nyamira ase stage ya Shivling asibarure amaoni yabo igoro yobochori bwabete bogokorwa wiki elietete n'amatokeo akabaga korarigwa wiki eye nonyanga torochenga okungusana na nkoro egati oyo bete gakorarigwa na Wafula Chebukati William Ruto buna oyo ratikoba the president elect ase Raila Odinga kurwa somlengo Azimio abete gakorwa ebirero byabo ngabochori obombwa bwato bwene bone kigetigalete nkeringa bono oyo taisa negetina matoke aya agenda se koti elienene eliekoruku Supreme Court aire birero byabo kurwa bulende ntunto bwatiko na takonde kwensi okonacha bose ase omwele bwekina astora manyenga asobwene bole ni chikoti cheto cha Kenya elinde tumanyenga ninki kigendete asense ya ito ya Kenya lakini enteke neto gusaba nkeringa tutwara omorembe asomorembole amanganonsi nigakonyarekana korwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV elietaliane Joba Maangi Mbiamono Job Maangi anena sokandra ko bwatia ajokurwa se county ya Nyamira boigo asebiro bitero bitambi tochikomera na Job Maangi boigo se county ya Nyamira kirabona gendera ko bwatia kugoro wichi skuru kurwa sensemeyo ndochikumoyo moncho mulige na liya gendera se county ya Nyamira boigo mulikito Frida Kerubo ni gare imeyo muchobo songo kirabona moncho mulige liya rachikotumaina liya gendera ko kolekana anena sokogoro wichi skuru anene ase rogongoro iga ruagusi ime ye county ya Kisi kogendere ko monchu muligire bontaje komera nabali kibaito ko ruchinsemo tigango turaligereria mo cross county ya Mombasa ni gabo boli bagendete kwe murungani mono anene asenchira
omwaziri wese Professor George Magoha agenrete kuba unchukanania anoko igoro skuru aigento batebereki aritiro muchando munene gochia sebare na boni gobaganiri kumanya ikalenda yabe nebe kuna bamanye boikirano indi abana bakonje skuru na ndi batabwente kogenda igento bagenrete kwe murunganikiragen ime ya Mombasa ni gobono aboroki wa bange barokane goichirase chigari chibase nabo igamune chigari au bunenchireye mu yokura uchechi skuru asikorinda bayibuli batigarete nekiriria ndeke nene gochia serikali bunani gobagendrete gonchigwa ukoigura uwechi skuru egento graboni kana na bande batraisane kose bataratabirana gosabana babwente kwirana skuru litukuria rero bunakonyora yachikirwa buli tangani nyirono umwaziri wese Professor George Magoha litangani gata skuru ko stariki 11 asikolenda betaka gosko stariki eche magaya gata skuru ko tukole Jumatatu Jumaine ikiyegocha andake ganto kyabere kaleto butuko nuguchwe ase abayiboli bande tgango turigirime ye county ya Mombasa ninki andaka kegenreta naso muchomo no Mombasa ninki andaka kegenrete ekaro chiskuru chikoigorwa. Hata wazazi hawana pesa za kulipia watoto school fees. Fair, sisi tumefanya kuomba. Na sasa hizo naomba mtu siku 2 siku 3 mtu anataka pesa yake. Hali is so hard. Tafadhali kama tutakuja kuenda kwa rira hata kama itakuwa ni vipi. Sisi ni amani ndio tunaomba. Lakini tafadhali Kenya please. Kenya is bigger than any other person. Kenya is bigger than Ruto, Kenya is bigger than Raila, Kenya is bigger than Uhuru. Tafadhali mtupatie amani sisi wenye tuko hapa chini. Na that is what we want. We as Kenyans. Na tafadhali pia mtupelekee kalenda yetu ya shule vizuri. We are tired. We want peace. Yes. Kwanza kabisa naitwa Jilika Chiengo Mondi. Mimi ni mkazi wa Mombasa, maeneo ya Mshomoroni. Sasa hivi kama vile tunaona watoto katika pilika za kurudi mashule. Ila shida ambayo tunaona sisi kama wazazi ni kwa mheshimiwa CS Magoha. Unatucheza sana na hii maneno ya fungua. Tafadhali utupatie kalenda ile ambayo sisi wazazi tunaweza tukaelewa. Haya, haswa sana wakati mambo na school fees. Period ya shule inakuwa very short. Yet school fees inalipwa ikiwa yote. Kwa hivyo tafadhali kama itawezekana ile ambayo tunalipa kwa second term ambayo second term imekuwa short. Watoto wamekuwa very short session kwa shule. Hata kama utaweza kupeleka mbele. Maana sasa hizi hali imekuwa ngumu, siasa imetupeleka, situation is very hard. Hapa Kenya tunaishi ni kama vile tuko kama watumwa. Kwenye hii election ambayo ilikuwa Mr. President Mheshimiwa Uhuru, tafadhali uende ukaangalie vile ambavyo nchi utaachia mtu ambaye atakuwa anaweza kutusaidia hapo mbele. Manake sisi kama Wakenya ni sisi tunaumia. Tukiongeza basi ni zile kama kawaida ya saa 8:30, saa 9, saa 8:30 ni Migori, saa 9 Malaba, Eldoret Webuye, saa 9:30 ni Mumias na saa 10 Kisumu. Alafu na usiku saa 2:30, saa 3 na robo, saa 4 na robo. Labda wanafunzi wengine vimejaa. Hata leo pia kuna wazazi wengine bado wana wasiwasi kulingana na mambo ya uchaguzi. Wengine bado wana wasiwasi wako 50-50 bado. Lakini wametupa wakati mgumu sana ni. Sababu mwanzo hiyo juzi kwa gari zimejaa zote. Fikia saa 8 ikabidi wazazi wote waje waanze tena kubadilisha tarehe ya leo. Karibu sasa baba. Hiyo tayari tutaenda ofisini na ID. Na ID sawa. Asante. Jina lako ulikuwa umeandika pale, si ndio? Nimeandika jina lake na namba simu. Na jina lake? Nimeweka jina lake, si ndio? Namba yake ya simu. Na namba yake ya simu. Okay. Monchumuligiri bono nara yogende tokolekana boy gonto gendere to kubwatiria century yobo ime a century nkirano kema eliwono monchumulitana go kumana ya gendere to kolekana tengo ndigirigati ejijumbe chie gendere to gosoa aiga senamba yana asante sana ni fanle mbuvi South Mogrango niko ndani kompigo uchaguzi umedumnisha usafirishaji barabarani asante sana agote ba uyumbuvi agote buna obo chori uni kubwa bere bogo nyara goturubania obo sombi
asensemo yechipara. Asante sana. Oja korukatara tuweletere kwenda amesema tunafurahia tuko ndani ya Ndizi TV. Asante sana. Ndizi TV tuko pamoja. Anda ketarate ba editor I'm very happy. Okay, I'm happy with your program. So tarate ba ningo renda agote batuko ndani pamoja asema mbiye yabone kerogenda otengera umuru weri sorita ash eri sorita moncho murgiria nabako ndagotubwa tugetena semedia mtandao wa Facebook Ndizi TV News digital na bogan semedia YouTube na wote nabuna Ndizi TV News moncho murgiria bona keroto gotigara boy goto kumurikira mangani cyskuru tuchikome nabali kibaita sebiro bitere bitamba tumanyinke gendrete tiyangori tangani ndakwirweka se county ya Omabay aho bono gaba menye kurwa se county Omabay barabuno nyama ega yobo cholo koleka nasensemo yaboni go bagote yabuno ni go bayisanekire bonno namachibu aliye kyombekero kyobocholi ne chimbe IBC gati yabo bono ni go batebire buna go ikaboni ga igo bakomochia Raila Morodinga nabo igo anana abagenti baje asogote yabuna mbe sogati yabuli tangani asoko nyaragoto yabuna obocholimbu aboto butukano bonde bwensi no naboni go batebiro nikirenga kyabekene no gwakachikura na barumba akolete gasi yabo obono ni go baganira Raila ne go kolensemo yaye kubwatakana barobuna abakchikura mba kolete egasi yabo eli yabwendete buna abakchikura bagesokya na gwakachikura igorokira boni go barobuni go batigate yabona sia ikire ni go bono baisanigete no bocholi boli bekyombekali kyobocholi ne chimbe ABC no nabo igo bakwanire engana yaba commissioner bane awona baba bagwesoke kurwa sekyombekeli kyobocholi ne chimbe IBC ekibono kibwata ba commissioner batano na babere kolende bane bagate yabuna mbaisa negetino bocholi obu obuburayi bwense kolengana amenye kurwa se county ya Migori ni gobate birobuna ngaho kanga aba commissioner aboni gobale wesoke kuruli tangani tali kolende ekaro ye beri chinga kichomweryo ena libago cha wesokya yirobono oboigo wafula chebukati yo rumunyakiro obweke mbekeli kyobocholi ne chimbe IBC erebona sensemo ya eni gabete ka gote abuna aba commissioner bane bali besogeti kurwa sekyo mbekeli kyobocholi ne chimbe bena gote abuna mbarisane kanobocholi obo aba commissioner bane igo chebukati atebire buna nigo batagete chebukati taralia machibu bune bwendrete chebukati ni gate una commissioner bane igo batagete buna chebukati aunchara na machibu yobocholi ekero chebukati abakagote na no musimamo ye andake na kibono chebukati tebekere taba commissioner abo awesokia kolengana chebukati takole tuna aba commissioner obane batagete aunchira na machibu yobocholi na chebukati tebiruna nigo babeta bawesoki na gotebona mbaranjira na machibu kolengana na chebukati takole tibuna baganeti kulende me account ya Omabay tiangoto iwango na kigati ya menye bensemeyo bagoteba. These people could have told us this thing long time ago, before it is too late. When the president-elect Ruto has been announced, they could have told us this. There was a problem with the IBC. They could have raised that alarm earlier. Not they wait until the final tally is done. Is when they come and say they are not agreeing with what the commission is saying. What they could have done, they could have alerted the people Raila come. And I want to tell you this: the Raila agents also failed Raila. Seriously. The Raila agents, I think the agents were everywhere in this country. Every polling center had the agents. I don't know what the Azimio, they paid those are the agents. And if those agents, did they tell these people that there was something sinister going bad on those polling stations? If they never raised that alarm, they wait until the tally is done. Ata Baba mechoka. These people surrounding Baba. Sisi tunasema Baba pia wamechoka, because right now Raila is going to use a lot of money to go to the court. Sisi we are fed up with that. Every 5 years we are saying tumenyanganywa, tumechoka. That's why you see people, they cannot demonstrate. Because so many people have been killed as a result of that. And we are fed up with that. If the Raila Odinga cannot fight alone, sisi tulipiga kura vizuri. If he cannot fight and get his to know the truth, see, we are fed up. We are really fed up. Our people are really fed up. Right now, the lifestyle of people are really struggling with life. Watoto wako nyumbani. The parents are really struggling to pay the fees. And if you tell somebody to go to the street to demonstrate, that's why people are really wametolea. Watu wamechoka. Kenya ni moja, ile kitu iko Raila aende mahakamani atafute haki. Sisi tumepiga kura, atuachie amani, na kama wako na shida watatue kubwa huko kivyao. Wale commissioners wenye walienda Serena,
they did the right things. Hiyo ni makosa yao because the process was okay. Boigo hekera tutigaleta sense menyero no bochori bwa bwento kokolekana ase county ya Mombasa ne county ya Kakamega starike emeronge berne setu moncho muri tukole Jumaine kiego chani gobono wabere bogosikirwa mutene kyombe kali kyo bochori ne chimbe we IBC ayunkalenga no munyakero bobwe kyombe kyo gwa flache bukati oyubono obete kagote abuna kolengana nenchera amangana gendrete na boigo enchera abantu baganda tukweroberia se yo bochori obunyo kerete bukati konyara gosikyo bochori obusi elibono kwero boikiranu akonyara go korekana inyerobono oyo kurigibo gekero kyobo governor imeye county ya Mombasa abwa sobo chole bote gochigo korekana go terase kya makelikia ODM Abdul Somad Nasir ni governor abetaka okwane nkwana yose ni garure nkwana yaye asuna nabo arokanire komochia enchero obocholi bwa bwo korekana kolengana na Nasir oyo kurigoro kyobo governor ase county ya Mombasa ni gagote abuna no nyogote ni gwo kwobo choria chi county chibire Mombasa na Kakamega ni go yarenga umurubo ryobene kurwa ensemo ya IBC ria banta banga basa wesokya gwakera azimio chikura anena sekerogo kyobure wensene ngana na bwanya rega kogikiria anene maiga ryobo chori go sukigwa ase chi county chibire county ya Mombasa na boigone county ya Kakamega. Abdul Somad Nasir no mwameosino yokuligia Kyobo governor ase county ya Mombasa. Now, what has happened, what has been witnessed in Kenya is a total, it's not even an illegality, but it is a total violation of the constitution of this country. First of all, the constitution is very clear. Article 180 says that the county governor shall be elected on the second Tuesday of August after every 5 years. Then the laws of this country, the election laws, are equally very clear. Article 55B, Section 55B, there are only three, Section 55B, there are only three ways that an election can be postponed. One, in the event that there's a serious breach of security, those elections cannot be held. Two, in the event that there's a natural calamity, and in this instance it's an act of God, that means if there is an issue of floods or anything of that nature. Three, that there's a breach in how the elections are conducted. First of all, the initial postponement was purposely orchestrated. For no other reason, so that we have a low voter turnout in areas that are Azimio strongholds. Now they go ahead. I don't know what act they're using, but the so-called chairperson, who I insist these are grounds for that person to be removed from office. They go ahead and they now call this election a by-election. A by-election in law is in an instance where a sitting person of that office has been impeached, a person who is in that particular office has died, has resigned. In that instance, then yes, there's going to be a by-election. The election that were illegally and unconstitutionally postponed, and right now again, they're claiming that they have to be postponed at a date for them to be announced yet again. These are not a by-election. These are part of the general election. This is the worst chair of a commission that this country has ever seen. The worst. And let me tell you now what the repercussions are going to be for the people of Mombasa and Kakamega as well. We're now expecting development in this county to be delayed because of an individual choice. The act, the election act that governs, that the IBC follows, is very, very clear that such decisions need to be done in a situation where they have a majority quorum. This was not done by anyone else except an individual, Chibukati. And now what we're telling them, we know what their plans are. Our opponents have been busy chest thumping, that they insist people to be changed, people to be removed,
and everything else. Remove anyone that you want to remove, but we are going to court to ensure that the people of Mombasa are not going to be denied their right, constitutional right to have a representation as a person who is heading the county government of Mombasa. We are going and we are demanding that not only are we going to demand that for elections to be held on Tuesday as stipulated, but then even thereafter, we're demanding an answer as to why the elections were cancelled in the first place and why they were trying to do this again. This is nothing else except outright, that they're trying to figure out ways on how they're going to manipulate these elections in Mombasa. Mukiona tumelala, my friend, think twice. We will guard our votes, and we want and we insist. Msibebe kifala hapa. You will not. There are laws in this country. There are people who fought for the right and how this constitution should be in this country. And we're not going to allow an individual to violate and rape the constitution of this country. Shred it into pieces. This is utter stupidity. Which one? We are going to court. We are going to court. And we're going to demand, because there are only 3 instances where an election can be postponed. One, in the event that there's a serious breach of security. Let me ask you. Have we had any incidences of violence in Mombasa? Nothing. Their lives are being threatened or anything at all. Do we have any natural calamity that has happened in Mombasa? Do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? The law is actually very, very clear as well. Sheria iko wazi. Hawezi tu kuinuka na kuamua kwa leo tunapiga kura, kisha ni vipi wenzetu wanajua mapema zaidi ya kwa kura zitakuwa zinabadilishwa. Ili ya kwanza mbeleni, wenzetu walikuwa katika mstari wa mbele ya kwa tunajua kura itabadilishwa baada ya wiki 2, kabla hata OCO hajatoa amri hiyo. Hii nyingine wanainuka na kuanza kuamua tu. No consultation, nothing. Nyinyi mnawachukulia vipi watu wa Mombasa na watu wa Kakamega? Just because we are loyal to Azimio, will not allow it. Haiwezekani. We are going to go to court. We will go to court, and we are going to expect an order that those elections shall be on the stated date. Mutachelewesha lakini hamwezi kuzuia. Chuma munacho, my friend. Chuma munacho. These elections are going to be held on that stipulated date. The intention is very simple. They are in their wild imagination hoping and praying that the Supreme Court ruling will rule in their favor, ili waingie waweze kubadilisha hizi mambo zao vile wanavyotaka, waweze kucontrol Mombasa, waweze control zile county nyingine. Atubebu kifala. We're not going to allow this. We will not allow this. The people of Mombasa deserve representation. Ni haki yao kuweza kupata. My friend, you know what's going to happen now? We're going to have limited services at the county government. Serikali ya county itakuwa sasa hivi haiwezi kuhudumikia watu. Wale wafanyakazi watalipwa mishahara kivipi? Watu watapata huduma vipi katika hospitali? Fedha zikitoka zitakuwa ni very limited. The current governor ambaye kwamba lazima aweze hand over the instruments of power kwa yule atakayeapishwa baada ya watu wa Mombasa kuweza kuchagua, role zake sasa hivi kazi yake ni limited. You're denying us this right because of your personal greed. Will not allow it. In Mombasa, my friend, we are telling you, Chebukati and those who are behind you and those who are using you as a cover, we are telling you, we are ready for you. Tuko tayari. Uamuzi ni watu, uamuzi si mtu mmoja, uamuzi ni watu. Kuna watu waliopigania hii katiba ili tusiwe na mambo kama haya. There was a time when it was only one voice aweze kutangaza ya kwa election ni lini.
katiba ilibadilika, watu walimwagika damu, watu walitoa jasho lao, hii katiba ikawekwa, akiwemo ni Raila Amolo Odinga. We will not allow you to violate. Munchumuligire bono oyoni garumuro andrewe kama karikia ODM makorose county ya Mombasa oyo kuri garukyo bo governor Abdul Samad Nasir munchumuligire bono ogendreto kurwan kwana ya sobaga kurwan kwana yaye anene igoro yobo chori obono wawento kolekane tukole Jumaina county ya Mombasa sokolenda nyarega kuhikiria emeroberi ya IBC yabage kubeka as county bire county ya Mombasa ni county ya Kakamega obono as Abdul Samad nyarega kote yabuna inemeroberi yabege tuna IBC sibune nchereyemo yoko nyarako kechikura asichinse chibere anasomo ulibwazimio 1 Kenya mwanchumuligire bono nyarani kogende tokotengera Ndizi TV obonsubo mugusianda ketiga otorarigeria manganango yechi gosori tigango otumirane na Demo Steven ojogo tumanyebuna ni gobono ensemo yechi gosori enko yamone bintu binde ane ase chigosori mirongo rwagusiga tie county nyamerene county ya Kisibono egoche koirandra na bene e weekend ye maiga jogo tene waseka ko watikana no bochori obono bwabo kolekana igasense ya Kenya gobono cho chigosori ego chikoiranira na bene na inde kendi ye anene ase county ya Nyamira ne county ya Kisii. Demo Steven higarense mende ye studio tiganga tumanyi ninki kegendreta nansemo ye chigo sorry ndemo nyoko ngwete ibaganeri yao Mwancho mulirengete kocha ya mase mukuru aigasi gitaseni kia Ndizi TV na asa manarengete chigo sori amunobo chori magechi tariki chobo chori kunyara kubego kitariki kianda chobo tinyo 5 na 3 mutenyo tolo mwako oyo nigo ebo bebitenerete enkoyo monomoneke begia football Kenya Federation FKF asense mo ya national nense mo chi county yanya altekoba kegotene ni bene chigosori chiaro beiri kogosori u ase weekend ya nyaragweta gati ye chigosori cha beta koba chikoturubani kwa igese county ya Kisii na mune chigosori cha Kisii County League chigosori cha Nyanza Regional League na chigosori cha Division 2 na Division 1 igenderete chinsa bune chiga mwancho molide samangana arengete Kisii County League inyora bune league yenige igenderete imechi pool au abwase ababui korwa se pool au imya Kisii County League bana nyaye ko baba kwenda ase mini league ose league yenke raleta ababui koruchi pool chirichire imya Kisii County League na umwe oje bali barabe ababui banyare kweguri bagali abende ko so imya Nyanza Regional League una chitimu chavo Small Simba cyane ariko bagegutanga na usego nyara goswa ase mini league na umwe oje kana chirali bagali abene yo goswa imya Nyanza Regional League asentunde na korwa sense ya Nyamira bune timu ya Muruga FC yanya ariko bagegutangana korwa ase Nyamira County League na koiro ime ya Regional League Yerobona korwa sense ya Nyamira County League nige chigosori chanya teko bachikoera bene na bono chigosori chigendrete ne chigosori chi mini league abwasi bali baranyare kwa bakubwa baraguri bagali abene ryo kwenda ime ya Nyanza Regional League kolende avungorwa sense ya Nyamira County League kurwa igase Kisii County League chigosori au nchiro beiri kogosori gwe weekend na kerengo rigeria sobwango tutuare gosori litukuria chuma mose chitari kemerongevere chomotinyoyo vale gosori gatia timu ya Super Warriors erabe kogania timu ya Mwembe asegetigia Kiore Primary School ndobata gosori gatia timu ya Nyamage FC erabe koba kogania timu ya Nubian Kings timu ya Korabuya asentunda nyaragwe timu ya Kisii County League kolende yanyore bagali yabene yoko enda se chimini league chia Kisii County League Gosori ndera gosori ngati timu ya Ganas FC amo ne timu ya Bobaracho FC na segetikia Bobaracho Primary School gati chigosori chindi ime ya pool B ime ya pool C chikonya chirabe chikogosori gu gochakira sasava ya Mugaso elione litukula chuma mosi na chinde chirabe chikogosori litukula chuma piri abuna se Kisii County League nyora buna okomera na koligwa team managers kuru team chonse sekalike mkaenda buna pre-match omosa mkano pre-match gati abateneliveje gosori yeyu na team chirabe chikogosori nigo chira oranyale kwa bagekoru gochakira chinse inye na yankore ngana nomero berie vekire na omo secretary general go service secretary general wekombegia Football Kenya Federation imea county ya Kisii ekora una Evans Mageka oyore mori kyo monene gosomo secretary general imea Kisii County League Keretoko ya soba ngomo nchomo ligeri eligi katoli soba ngomo nchomo ligeri ase eligi elia Nyanza Regional League nyora buna Nyanza Regional League
nige bwate timu korwe county ya Nyamira county ya Kisii amo ne county ya Migori timu chira Sorongoro rwa Nyanza ndo bati zone au na kile tukolire asobwango ime ya Nyanza Regional League chikosori chira bechikorobe chikogosori wosichiro bedi kogosori uli tukulia chuma mosi na amo ne gosori gati ye timu ya Kisii Industrial irabe kogania timu ya Gucha Youth timu ya Kodre ya sana asentundeye na buna segetikia Nyaore Polytechnic egosori ende ngati esegetikia Getembe Primary egosori gati ya timu ya Kikao FC irabe kogania timu ya Muruga FC timu kurugoro asense moye county ya Nyamira litukule chuma piri chikosori au nchiro veiri na segetikia Gesavakwa ndore gosori gati ya timu ya Ichuni Combined FC irabe kogeni timu kande buna Getembe Street Boys kurugoro aigaso bogatagati bomochi obosongo egosori ende ngati ye timu ya SSM ya Kenyanya bomachoge borabu nebe kogenia timu ya Kineni nere kurugoro asense ya county ya Nyamira tutware gosori gati timu ya Nyansiongo Township irabe kogenia timu ya Global Connection ase ensemo ya menyanya na nyore yebona irabe gosori ya Nyamira gusenyamira dabi chitemu chonse chikorugoro asensemo ya Nyamira esegeti kiensoko dore gosori gati timu ya The Pirates irabe kwa kogenia timu ya Riamoni kurugoro asensemo ya Nyamira na egosori yo mwele robere se weekend ya ime ya Nyanza Regional League na segeti kia Maro kutoka sebungi ya South Mugirango restaurant gosori gati timu ya Small Simba irabe kwa kogenia timu ya Nyamira United na chigo soli chonsi chira chake sasava ya mugaso na chigo soli osemo sangano li opre match ni warabe ase chinsa inye ase abantu bana regosta go timu chonsi chena kibana kwikana na chira somo sangerekano uyu na kwana kibana ngo twara chira over twero ase chigo soli chigo itubuna Ndizi TV ndabe tukubati chigo soli ya chonsi tomanye amachibu ko chigo soli ya chuna kiara habega akobana engencho ya machibu ayunara li asogoti na wechi league ya chonsi ase kirikimikaide buna etebo yunga tiari tukandete kopwate kolende kienge ncho mononke libuna ase weekend ye chigosori nchibe chikoyanirira Chichi league ase chinsemo ao ya Kisii county nensemo ya Nyamira ase birengo biri vya Kisii county league regional league na nonye division to mancho morigeri ayunga tijari to botikorwa aiga somorobeli weli soliaito Mwenchumuligire bono biya bono ndemo Steven korwa sense mende asoko tumanyalega ntokolekana sense moye chigosori ane ime yorogongoro usi mwenchumuligire bunyera bono bakondra gotubwati ensemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwiga ensemeli ya YouTube mwenchumuligire bono bakotubwati buna Ndizi TV News ironyare kumanya ayamo na yanda mange kerotogendere tokukwana sobwagali na kuligereria na aliagende tokolekana se chinse ayigono mwenchumuligire asabone gotokando mutumokomo ketonyora mache ginkwirana nincho sanga anaye amange ayuaga ndete kolekana nyirabon chiskuru nchigendrete ko igorwa aboro kiwamba gendrete ko genda bayiboli mbagendrete ko iroboli bekirano igonto chukumana liaga ndete kurwa senseme yoto nyare ko kumanya soime na sobwagale anana kuruga Ndizi TV asomoro bemanya kanete buna eli sorita nkwirana ndase kakere geterega kemono tiganyare ngendo mutumo komukaigo inkwirana tosange na yamange tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyaliganiye kigima eliyo kogosoka wikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonchoria nigo tokuryeria inakie kerengerio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirubo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko lya lamisi inseye muninusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinse isanu neibere cia mugaso asumurubiriyo
wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogokorera chigosori. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bimerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi College ya Tenacious Harbor niyo igoretimira nko yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibire isate noti sano na ibere nabo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO omwenoria bwekigusi n'umurubyo bwokogosemya gokumanya gokwerera igoro yenogo y'umugusi no kumanya igikero yeito no kumanya yoboroso bwitu no kumanya na kwerera amangana abakuru baitu bari gukwana na koyatumia ase chinkwano nenogo yabo utakubatabora tubataborore bahararire baimoke noanya nerieta baba ningo baba mbore bakagete nga baba ingina koro baroka ngina mama nke gusi mama ne Giswahili ngaigo minto mwamanye na mugusita ari koroka ngina nyoko baba ondereire kwa nyoko koro nere magukuru isokoro nere sokoro ekyo n'ebintu twataka gukomanya ase omoroberio ito bweri tukuria rero tigabamanya kubwatikana nobonia bwito bwegeke getambe asensemo y'ebintu byogutumika istima nigo yaenekigwe buna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntobwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chechingincho chonsi. Boigo ntobwate chi ceiling fitting, chi cable meter boxes
switches, switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chokisi asama gacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano nesato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Obwansu, Womogusi. Munchumuligire bono inyora niko gendete gotengera Ndizi TV bonsubu mugusi yakirota gendete gosangamo na yana somurubiri buri sirito yakirota kumulekera asubu agarare gendete kolekana chinsemo asema ambia ya bono bunacheko gotebya buri tangane abaliki baitoni go bagendete konya bwati ya asenchire yo meno bwagale kunyara gokumanya ali yagendete go kolekana singincho yebirobo igo munchumuligire ndabe togo kumanya subu nyara chikoraga chinse isano na ibere chiye bunu mugaso nigo bonensemende anana abaliki baitoni bagenda kwaligaria CMS yamaya bachukumanya nali yabereka okolekana anene buna bwabete bogokya kwika chinsi chembwaso asoranya rwo kumanyigwa senchira yo wenge nabo igasenchira yo wime ngali bona agendete okolekana genda gutubwatia kwetene semu ya mtandao ensemu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igobona ensemu ya YouTube nabo gotena buna Ndizi TV News munchumuligiri bono mbye mona soko chora gotengera umurubiri buri sirito asemambi yabono nyira ntogenda kubwatiria mange ayarabe kago kolekanitera n'inche nkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, Obwansu, Womogusi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochi gukurigirira cyoka nduto gokoereza bunurwarite watote bina yiga buna boti nikorara gabu ngo igundo bobe